Papa Francis wari umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi yitabye Imana ku myaka 88. Kuri uyu wa mbere tariki ya 21 Mata 2025, abakirisitu Gatolika n'isi yose bari mu gahinda nyuma y'inkuru y'incamugongo y'urupfu rwa Papa Francis wapfiriye mu rugo rwe i Vatican afite imyaka 88. Nk'uko byatangajwe n'ibiro bya Vatican, yitabye Imana mu gitondo saa 1:35 mu nzu yabagamo ya Casa Santa Marta, azize uburwayi bukomeye bw'umusonga yari amaranye iminsi. Papa Francis amazina ye nyakuri akaba yari Jorge Mario Bergoglio. Yabaye papa wa mbere ukomoka muri Amerika y'Amajyepfo ndetse na papa wa mbere utari umunyaburayi mu gihe kirenga imyaka 1000. Yavutse ku wa 17 Ukuboza 1936 i Buenos Aires muri Argentine. Atorerwa kuyobora Kiliziya ku wa 13 Werurwe 2013, asimbuye Papa Benedict wa 16 wari weguye ku bushake bwe. Ubuyobozi bwe bwaranze n'icyerekezo gishingiye ku mpuhwe, ubutabera, ubufatanye no kwiyegereza abakirisitu, by'umwihariko abakene n'abitabwaho. Yabaye umuyobozi wicisha bugufi unafite ubushake bwo kuvugurura imikorere ya Kiliziya, rimwe na rimwe atitaye ku kunengwa n'abaharanira ko ibintu biguma uko byahoze. Papa Francis azibukirwa ku bikorwa bikomeye birimo gushyira imbere impuhwe kurusha guhana, kwakira no kurengera abimukira n'impunzi, kwamagana ruswa no gukangurira Kiliziya gusubira ku murongo w'ubunyangamugayo. Yabaye umuvugizi ukomeye wo kwita ku bidukikije n'ihindagurika ry'ibihe, ashyigikira iterambere ry'abagore muri Kiliziya nubwo atigeze yemera ko baba abapadiri. Yegereye urubyiruko, abarwayi n'abafite intege nke, akabafata nk'umutima wa Kiliziya. Yakunze kwitabira ingendo z'ubutumwa bw'amahoro n'isanamitima, asura ibihugu byinshi ku migabane yose. Yagaragazaga ubushake bwo kuvugisha ukuri n'ineza niyo byashoboraga kumutera ibibazo muri Kiliziya. Mu mwaka wa 2024, Papa Francis yari yatangiye kugira ibibazo bikomeye by'ubuzima birimo uburwayi bw'umusonga n'ubushobozi buke bwo guhumeka. Nubwo yari arwaye, yakomeje gutanga ubutumwa bw'ihumure, gukurikirana ibikorwa bya Kiliziya no guha umugisha abayoboke be kugeza ku munota wa nyuma. Yigeze kuvuga ati, "Ndashaka ko banzirikana nk'umusaseridoti mwiza wababariye, wumvise kandi wakundaga abantu. Simfite ubwoba bwo gupfa, ahubwo ndifuza gusoza neza." Urupfu rwa Papa Francis rwinjiye mu mateka nk'umushumba wahinduye byinshi mu mitekerereze ya Kiliziya, ushyira imbere urukundo, ubworoherane n'ubutabera. Yahanganye n'ibihe bigoye, yirinda ubwikanyize, ashimangira Kiliziya yegera ubabaye aho kuba ishyirwa hejuru n'icyubahiro. Vatican yatangaje ko gahunda yo kumuherekeza izamenyekana mu minsi ya vuba, aho hitezwe abayobozi bo ku rwego rwo hejuru n'imbaga y'abakirisitu bazitabira umuhango wo kumusezeraho bwa nyuma. Papa Francis yagiye, ariko umurage we w'urukundo, impuhwe no kwiyegurira abantu ntuzibagirana. Reka tumwifurize iruhuko ridashira.